زال ایڈٹ مطلب گوشک لوٹین اگر منی بارا گلے گپیش کو بی پانی چیزیش کو کھورے تو دکھ جائے گا تھی کو میں تو کمان نہیں شابات نولیشی پیچھیاں چیزیں علت دیاں افشل زیاول جان بے بخش من پیدا باش دارا بے بخش درود درہ باتیں گلیں چاروں کو گوشداروں کار کجائے وشو سلامت باتیں انچ کشم سر پدے کے گوستگی روچا فدار اندیا کسانی وائسی سوشل میڈیا شنگات کہ آوتی وائسی تو کا بلوچی زبان مزن نامی می مرزاول ایڈٹ سرازار گپتگات بلے مرچی فدار اندہ دے گیا کوائسی شنگ کتا کہ معذرت زاول ایڈٹ منی ویڈیو دے گے مردیا جوڑ کتا بلے من ردیا تی نام گپتگ آدھے گا چیگوشی گوڑ بے آئیش کنی میں وائسا بلے وائسی ایش کنگا ساری ویڈیو لائک و شیئر میں چینلہ سبسکرائب بکنے سلامت باتیں زال ایڈٹ مطلب گوشک لوٹین میں یک غریبیوں من اللہ امیر کتا اللہ بلا کتا میں غریبیاں زاول ترہ گوشک لوٹین تی ماس ما ڈاک کتا ترہ ما پدر کتا اگر منی بارا گلے گپیش کو بی پانی چیزیش کو کھورے تو دکھ جائے گا تھی کو میں تو کمان نہیں مطلب گوشی نو تی کو میں تو کمان کھورے تو تی چام بندہ رو کی مانک رو کی ماں بابا اچھا بات ہے نولیشی پیچھیاں چیزیں علت دیاں افشل زیاول جان بے بخش من پیدا باش دارا بے بخش پھر دعا بھی اللہ نظر نہیں بھی سنٹر کلترہ پشکلترہ کام ہے بکن زیاول تبھی بھی سکتی مگندہ آتے زیاول صاحب من بے بخش من ازانتا کہ مامی چیزیں آتا کہ اچھ وقت کاندگی مزہ کی چیز تو مانگتا مصطبہ کی توئے بنا بے بخش زیال صاحب مردم اسیے ایڈیم یوز والے یہ آفسرے گنت تو زفرت تو شرین بلوچی نیت نوجوان ترہ گوشگان یہ شرین کار نیت وہ ماں دیکھئے کی سمجھتا مصطبہ کی زیاولین ماں زیاولے کرا حضرات لوٹین زیاول تو شرین بلوچی نگوتا گیت تو شرین بلوچی بھی نیت بلے نوما داگیت کا مردارا چو ماسی دا پاکتا او دیگرہ استعمالو کنت یہ شرین کار تو کنا گیا تھی زفر تو آفرہ نشتگیت نان بیتچا تو بیتچا تیت تو تی سورہ مرادہ مگندہ آتے تو نگندے انشاءاللہ نگندیت تو یوڑی ترقی کنے اچھی کے نبوتگی نا تو ملو کنی ماں کنے کہ ماں دیما بروئی تو دیما نروے تو کامیاب نبیز زفر آفریت نان تچی تو تچیت در پدر بے باتے اتی پے ملیان تو ملو کے گا نبوتگی نا دیکھر گندتری ملو کنی جیسے گوڑا امانی ماں کا گوبر ترہ کلام کنا کنن ترہ اللہ کلام بکن تو وقتگی وابا بے میرے آتے تو بیمار مباتے بے میرے آتے